because I know my God. Between me and Satan, it is Satan who will step down. Between me and Satan, it is Satan who should give up. Between you and poverty, it is poverty that should give up. Between you and sickness, it is sickness that should give up. Gatagate hakuna oragia cioneki. Ni oragia cioneki mabatie kunoga. Magubuatete o morage kioneki. Reke inde mwire. Tho cia kioneki kia mutungatiri uyu. Rugendo-ini ruru mubuatete. Twikarimaire ne tuhurukei. Na to theri warire Saul. To theri wa mwarire. Ni kuri kindu kingi giokire he. Njoroge kiritho. Haya. Nariri. Akuhiriria Dameski utheri ukimwarira umite iguru. Utheri ukimwarira umite iguru. Nake akigwa thi. Akigwa mugambo. Tabotige. Riria utheri wokire. Agwire thi. Let me tell you, God cannot submit to a human being opinion. Gaidare hede akaina merera mugambo wa mundu. Gaidare hede akaina merera thauti ya mundu. No mundu ni ainamaga riria Ngai aria. Saul ne kogwagoire. Riria Ngai aririe Saul wari thi. What God cannot do, God cannot submit because of a human being opinion. No na rira maugire we muthini Ngai ndaugire uguo. No na rira maugire we mukigu Ngai ndaugire uguo. No na rira maugire ndungiteithika Ngai ndoigire uguo. Gatagate ka mundu na Ngai ni mundu winamaga. You need God more than he needs you. Unamhitaji Mungu zaidi ya anavyokuhitaji. May that change bring you into a position of knowing that God is the owner of everything. Mungu ndiye mwenye kila kitu. Na hakuna kitu hawezi patia huyu. Wagatifa ndukana ikare uguo wecirie gutire kindu Ngai atangikuhe. Ngai ndakureire muthuri urakuhe 2,000 osana. Na ndarainuka. No agatifa uria therete na ni witu. Ngai wagatifa aracemire uguo. Aramenya muthuri uyu ni akuire. Reke ndimunyiti. Wacha tigo uguo. Uracina no ungi guku ina miaka tawe na mwana. Mundu raguteithia na ndarainuka. Kana inuka. Kiuria. Atakuga jangigire itigathi uguo. Guthe murango wagatiba. Ingula. No. Spares mobile. Boniwe. Iviragire haha. Praise the name of the Lord. Wakati wa Mungu kubadilisha mambo katika maisha yako, unafaa kujua kwamba wakati Mungu anakuja kubadilisha maisha, ndani yako uhimizike ya kwamba hakuna jambo hawezi badilisha. He is the owner of everything. Kiria wendaga na kiria utari weciria kana no wende gikoragwo moko-ini ma Ngai. Ndahoya Ngai mwaka uyu githi guthira akorwo akunete kindu na agakuhaririria uhane kindu kiu. Jehova akuhe ngari uhane mwene ngari. Jehova akuhe ciana akuhanie mami wa ciana icio. Jehova akuhe nyumba uhane mwene nyumba. Jehova akuhonia uhane mundu muhonie. Kiria Ngai arakuhe ni akuhe na acoke akuhariririe uhane kindu kiu. Bwana Yesu asifiwe sana. May that change find you ready. Wale wanataka kuolewa hapa, Mungu akuletee kimutu na mfanane. Dukareherwa mundu ningi. Mwefara okerwa sasa karembo nzuri
Salimia baba yako hapo. Ogato with fiance. Praise the name of the Lord. May that change find you ready. Saul wake gwathi. Nikore kia ndirare kia tuinuke. Kwena kabira. Na mutuhoere ma. Umuthi asa no twina Man City. Mani wega wao ne maranyitirwo nduru mutuhoere. Ndona tukimahura igire no ni thi ya kiroho. Are we together? Mutuhoere. Praise the name of the Lord. Sikiliza hapa. Heka urudenda ukuonia. Saul wakirigithio the ni Ngai. Akiringa the wega. Na ndeke kwire. Na ici nicio ciugo ira ndirakuhoera. Gikeno gia tho ciaku na kambe yao kirorete guthira. Kiria kimakenagia iguru ria muturira waku ni kwehera kirehera mitheko ya wethire. Korwo makenaga ukinyaririka uhoro ucio ni urakinya muthia. Korwo makenaga ukigua ruo ni urakinya muthia. Korwo makenaga ukiria thina ni urakinya muthia. Sherehe ya adui inaenda kufika mwisho. Takwero hiyo sherehe ya adui inaenda kufika mwisho. Adahoya Ngai haria tho cia kuicemanĩtie na ikahagĩra iruga nĩgetha igukenerere. Wacha mvua inyeshe, moto izimike na supu ijae maji. Hiyo sherehe na hiyo mkutano wa adui unaenda kufika mwisho. Hiyo mkutano itakwisha. If God will use wind to put off that fire, may he do it. He is called a consuming fire. If God has to consume something, may he consume it by fire. Na wacha nikwambie, hautawezwa na nguvu za shetani. Hautawezwa na watu ambao hawaamini kuna nguvu za Mungu jinsi unavyoamini. Hauwezi amini Mungu wako na Mungu awache ushindwe. Hauwezi piga magoti kumwambia unaweza halafu awache uwezwe. Shikoda kwera atiriri, furaha ya adui imefika mwisho. Duka yake ni yahia. Nituone rege biashara warenda akuiga tamaka wacoka na hinya mweru. There are some people here, God is giving them a chance of coming back. Kuna watu hapa Mungu anarejesha. Kwina andu guku Ngai arenda guce. Na reke ndimwire, korwo wari mutongu ugithina ni kuri a second chance. Korwo ni wari mbeca igithira, Ngai ni aheanaga mweke ungi. Samson yoigire atiriri, ndaguthaitha oya hinya rita ringi rimwe, oya hinya rita ringi rimwe, amukira hinya wa rita ringi, amukira hinya wa rita ringi. Pokeeni nguvu ya tena. Okorwo ni wari indo, amukira hinya wa gucigia ringi. Angikorwo ni wari thayo, amukira hinya wa kugia ringi. Angikorwo kwi hindi wari muhonu, amukira hinya wa kuhona ringi. God of a new chance in your life. Angikorwo kwi hindi waragia, andu magakwena na magaguthikiriria. Angikorwo kwi hindi wendetwo, endwo ringi. There is God of a new strength. Kuna Mungu wa nguvu ya pili. Praise the name of the Lord. There is God of a new strength. Kuri andu guku mari na makari mao ni mathirire, no ario Ngai ni akimuririkania. Ndahoya Jehova ohe hinda ringi, na mahe hinda ringi ni gucenjia. If you are ready to change, may that change find you ready. If you are ready to change, may that change find you ready. Ulikuwa na duka na haujui vile iliisha. Haujui vile iliisha. Uliamuka tu siku moja ukajipata hauna duka na hauna pesa. Watu wakakuongelelea sana. Wakasema huyu hana akili, hajui kutumia pesa, hakujipanga. Nimesimama katika haya madhabahu niombe Mungu na atanisikia. Akupatie nafasi ya pili. Na nafasi ya pili ikupate mtu ambaye amebadilika. Ikupate mtu ambaye amebadilika. Ulikuwa na ndoa na hujui vile kulienda. Wewe ulijipata tu ndoa yako imeisha na haukuwa na shida na ndoa. Ulikuwa unapenda hiyo ndoa, lakini tu siku moja
ukajipata hauko ndani ya hiyo ndoa, this is my message to you. This is my message to you. Because of the new change, may you receive a new chance. May you receive a new chance. May you receive a new chance. God of that change is giving you a new chance. And when that chance is coming, it is finding you ready. That change. Na wacha niwaambie kitu kimoja. Mimi sahi, I am not the Bishop Ben of 1 month ago. I am a Bishop Ben for future. I am a Bishop Ben for future. My lesson did not come to finish me. It came to strengthen me. It came to take me far. Mareciagia ne kogucia na thutha no matiramenyaga ihiga nigetha rithie kuraya rithiaga kuraya ne kogucio na thutha rithiaga kuraya ne kogucio na thutha aria mogucetio na thutha aria mogucetio na thutha aria mogucetio na thutha wona mwarekio thie kuraya. Now listen to this. Hekedo ado matamenyaga. Hekedo ado matamenyaga. Riria mwatindika mundu acenjie, muriganagirwo ona hariwe ni egugucenjeria. Mungigacemania na mundu akwira ni wacenjirie, mwire ni inywe mwatumire na nie riu hana uria mwendaga hane ri oguo niguo hana. Tigwete andete negocenjia ndacenjirie, tikumwehere ndamwehereire negocenjia ndacenjirie, ti mbeca ndageire nyingi ni inywe mwatumire njenjie, kiria mutamenyire ni riri mwatumire njenjie ngiagira makiria. Mukipatana nao wakwambia na Bishop ulibadilika, waambie ni nyinyi mliuliza nibadilike. You requested me to be what you are complaining about. If they complain about you, tell them I am what you are complaining about, because you requested that I change. But this one thing I want to tell you, the change will find you ready. Sasa sikiliza, ninapomalizia nini kuweta nikohujia. Haya, na moke wako inoka. Dekia na sigoisi. Dekia na sigoisi. Kenywe my areas. Neke idimwe. Jikara go na shirika kwa gani. My mushirika do akiati. No jeje na aja. No diga sejia hari ashirika kwa. Kiria mona age kama Kenya. Giguthie na mbere na kumakenia view. Kiria njekage kamakenia giguthie na mbere kumakenia biu. Ngatho ciakwa cia kumucokeria ni ati mutinandiganiria, ni ati mutinandirika, ni tondu muri oge na ni muwe kiria mwendaga, ni tondu muri oge na ni muwe ndike mwagirire guku. Inywe mwokire no mundu ni oine kiagirire guku, na nie ne ndirakenire kuona andu mena murugamo maroiga atiriri ithue ni toe inywe no mwage kumenya no ithue. Sauro no age kumenya, Sauro no age kumenya, Sauro no age kumenya, Sauro no age kumenya no ithue ni toe. Tadikiriria tadikiriria uhoro uyu riria Sauro agwire thi mandiko maroiga atiriri to kugwa thi Ngai akimwariria. Tadikiriria ciugo iria Ngai amwirire. Nake akigwa thi akigwa mugambo ukimwira atiri, akigwa mugambo ukimwira atiri, Sauro 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 unyariraga niki gitumite unyarire. Eke ide mwire ni kuri andu megukorwo makigwa mugambo na matikoigwa me iguru.
Ayai. Rekei demwele. Watu watajua mafuta ni kusema nini. Rekei demwele ado ana Ikulu. Wacha niambie watu wa Nakuru. Hii si ya kuchezwa nayo. Hiyo pembe nimeinua hivi. No marie ginyoyo. No marie ginyoyo.